ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وشاک مدے ہوتی چما ہما فائدے یعنی نیمگا کہ ماں وڑ وڑی نہ داتگن پڑولداریا دنیا زندگی ہے تاکہ ماں آئیں بچکا سے اشی تہا ہوتائی پرورتگار روزی بہترین تو پشت کپوکیں. ای مضمون قرآن تہا بعض جگہ بیان کنک بتک کہ چون مبی کہ دنیا زندگی عیش و عشرتانی گندگا تو آخرت ابدی زندگی بےحال و فراموش بکنے بلکہ ای حقیری زندگی مقابلہ ابدی زندگی پتو گیشتر جوان تر بی پرچک آگاں ای دنیا زندگیہ ارزشتے ببتیں گڑمائی دنیا عیش و عشرت دراہیں اسباب متی دستہ داتا بل اشیا ہچ بساتے نیز پمشہ اشیر رپینے کے تہا میا اشیر ردیے کے تہا میا